Byagenze bite? Reka turebe ikintu cyaba cyabaye. Musanzwe mumuzi asobanura filime niyo abantu benshi bamumenye. Uribaza ngo ninde? Yaje gufungura channel akajya akora ibiganiro bitandukanye. Amwita Rocky Kimomo cyangwa Kirabiranya. Ntagereranywa iryo nino. Namba uno. Ayo niyo mazina menshi akunda kwiyita. Ikiganiro cya mbere The Continent Live. Muri kujya kuri Benja TV. Ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda. Tubagezaho bakuru ubusesenguzi bwimbitse tuba twabakoreye. Kimomo Rocky Kirabiranya byagenze ute? Rocky icyabaye nuko YouTube channel yiwe yaje gusiga ku rubuga rwa YouTube. Byatewe nuko ngatubahirije amabwiriza y'urubuga rwa YouTube, kuko hari terms condition uba ugomba kubahiriza iyo ukoresha urubuga rwa YouTube. Rero kubera Rocky Kimomo atayubahirije, byaje gutuma urubuga rwe rwa YouTube rusibwa ku mbuga za YouTube. Rocky aheruka kuzuza miliyoni ku rubuga rwa YouTube bitewe nuko yari amaze gukora ibiganiro cyane cyane igihe M23 yari iri mu rugamba rwo gushaka kubohora cyangwa kurwanira uburenganzira bwabo muri Demokarasi ya Repubulika ya Congo. Rocky Kimomo nibwo yakoraga documentaire zitandukanye, none aza gukora ibiganiro bya AFC 23 M23 ubwo byo muri Congo, avuga akora ibiganiro bijyanye no kunamba iri kubera muri Congo iburasirazuba bw'u Rwanda na kw'iburengerazuba bw'u Rwanda. Rocky Kimomo byamufashije kuba YouTube channel yiwe yazamuka ageraho yuza miliyoni, anahabwa igihembo cya YouTube yuko yuje miliyoni. Aza kujya muri Amerika, hari ibibazo yarari kugira yuko atari kubahiriza amabwiriza ya YouTube muri Amerika, aragenda arabikosoza, ariko yongera aragaruka, yongera akora amakosa, byose bimuviramo kuba YouTube channel yasibwa ku rubuga rwa YouTube. Ubu ngubu abantu benshi mwajyaho mukabireba, ntabwo ndi kubabeshya. Uramutse ugiye ukandikamo yuko Rocky Kimomo Entertainment, Rocky Entertainment, ushobora kuba utayibona kuko ubu ngubu official yarangije gusibwa ku rubuga rwe rwa YouTube. Ibi ngibi murumva ko ari inkuru idashimishije kuri industry nyarwanda, kuko dufite byinshi tubuze. Dufite umuntu wageraga amakuru amwe n'amwe atugezaho, ibiganiro binoge amatwi yatugezagaho. Ubu icyo agiye gukora ni ukureba ko YouTube channel arwana yuko YouTube channel yiwe yagaruka, yandikira kuri headquarter ya YouTube akareba nimba bamufashe ikaba yagaruka. Ibyo ngibyo nibyo agiye nko gukora. Subscribe kuri Benja TV, ikiganiro cy'imyidagaduro cyane mu Rwanda, The Continent Live, nicyo muri gukurikira muri aka kanya. Rocky Kimomo abantu benshi mwamumenye ubwo yatangiraga asobanura filime azikura mu rurimi rw'amahanga rujyana mu Kinyarwanda, azisemura mu Kinyarwanda muri makeya, kugira abanyarwanda babashe kuba basobanukirwa bari kureba izo filime biryoheye amatwi. Rocky Kimomo akaba ari kureba uko yakorwa kuko ashoboye. Muramuzi yagiye atambutseho ibiganiro bitandukanye, cyane cyane by'intambara iri kubera iburengerazuba bw'u Rwanda, AFC 23 iri guharanira ubwigenge cyangwa ubutabera mu gihugu cya Demokarasi ya Repubulika ya Congo. Niwo hamuzamuriye izina, YouTube channel yiwe irazamuka. Nicyo izina ndi kuvuga ni kuri YouTube channel, kugira ngo iragrowing, agira izina rinini. Byamuviremo kuba yakuzuza 1 million, ariko kuba kutuzuza amabwiriza byatumye YouTube channel idasibwa. Undi niki gituma YouTube channel y'umuntu isibwa ikakorwa? Kubera kutubahiriza amabwiriza ya YouTube channel uba ugomba kugenderaho ukurikiza. Hari ibyo utagomba gukora bibujijwe,
hari ibyo uba ugomba gukora nabwo ukabikora mu buryo bwemewe n'amategeko kuri YouTube channel. Niyo mpamvu rero ushobora kuba yaseka ko hari ibyo yaregise ntabikore mu buryo bukwiye nk'uko YouTube channel bigendamo iyo uri gukoresha YouTube channel. Nk'uko kwa subscribe kuri Benja TV, ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda, The Continent Live. Cyangwa hari ibyo wakoze bakuripotinga YouTube channel yawe igasiga, cyangwa wakoze amafuti ikaba bayijyana bakayikuraho bo ubwabo kuri headquarter ya YouTube. Ayo ni amwe mu makosa Rocky ashobora kuba yakoze bikaba byamuviriyemo kuba YouTube channel yiwe yasiga. Ikindi ku bantu bashaka gukoresha YouTube channel, ubundi ugomba kwirinda kuba wakoresha igihangano cy'undi muntu kuri YouTube channel yawe. Bashobora kuba bayisiba, kuba wakoresha YouTube channel mu buryo butemewe, ibyo bishobora kuba byakuviramo nabwo kuba bayisiba. Kuba utagomba kurenza cyangwa kuregirita terms condition rules za YouTube channel, uburyo igomba gukoreshwa nabyo uba ugomba kubimenya kugira ngo utagira amakosa uzisanga wakoze bikaba byakuviramo kuba YouTube channel yasiba. Ibyo biri mu bintu Rocky ashobora kuba yakoze byatumye bimuviramo kuba YouTube channel ye yasiba. Urumva ko ni ikintu kinini tubuze muri industry nyarwanda, cyane cyane mu bintu byo gusobanura amadokumentari.